Saudara Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengusulkan undang-undang senjata api lebih diperketat. Hal ini disampaikan pasca penembakan massal di pantai Bondi, Sydney pada hari Minggu kemarin. Dua pelaku penembakan merupakan ayah dan anak, di mana salah satu pelaku memiliki izin kepemilikan 6 senjata api yang oleh polisi diyakini digunakan dalam penembakan tersebut. Aturan baru yang akan dibuat dalam Undang-Undang Senjata Api akan memperketat pembatasan jumlah senjata api yang dapat dimiliki oleh satu orang, termasuk jangka waktu singkat dalam kepemilikan senjata api. I want to conclude finally by saying that the government is prepared to take whatever action is necessary. Included in that is the need for tougher gun laws. And this afternoon at 4 o'clock I will put on the agenda of the National Cabinet tougher gun laws, including limits on the number of guns that can be used or licensed by individuals. A review of licences over a period of time. People's circumstances change. People can be radicalised over a period of time. Licences should not be in perpetuity.